Molweni ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la ukufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu, sila esinilethela khona-ke iy'ndaba-ke ezenzeka-ke ezweni sakhile bafowethu. Uyanda-ke umkhuba owenziwa abantu ey'nkundleni zokuxhumana lapho khona-ke abadlala-ke laphana-ke ngey'ngozi-ke zemoto, ikakhulukazi kubaculi abaney'moto-ke abayibhaleke amagama abo-ke laphana, okanye-ke amagama-ke abateketiswa ngawo-ke laphana wey'ngane zakwethu. Sizokhumbula ukuthi izolo kube nemoto-ke laphana-ke ebonakale isengozini, ibhalwe ukuthi iphathase, ukube kade kuyimoto kusolakala ukuthi kaduma kahle. Kube sekuzwakala ukuthi lokho-ke kungamampunge, ngoba-ke namhlanje sesivuka-ke futhi-ke kunemoto-ke laphana esiyaziyo ukuthi imoto-ke kaMthandeni-ke nayo-ke sebayiginqe phansi-ke futhi laphana yabhala ukuthi ubhova-ke laphana wey'ngane zayo, base bebhala ukuthi-ke rest in peace Mthandeni, okuyinto-ke le bafowethu eyimbi kakhulu, ethusa futhi nabalandeli-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Umkhuba-ke lona-ke nje omubi-ke loba wey'ngane zakwethu. Siyacela ukuthi abantu bangadlali ngezinto ey'fana nalezi, ngoba siyazi ukuthi labantu abadlala ngabo abantu abathandwa-ke isizwe. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngezuvo lwakho ukuthi wena ngabe uthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ugcine subscribe, ngizene bell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha si-channel. Siyabonga.